Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel PLBL. Sekarang kita akan membuat siaran ya. Jalan TikTok Di jalan raya. Oke. Gimana Tempat keseruannya? umum, guys. Oke, gimana keseruannya? Kita langsung lihat aja ya. Yuk. Kita OTW kan yuk. Berangkat. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only because you set up the angle. Web